Imwana cia Kisumu Allstars nĩ ciugĩte cirĩ na mwĩhoko wa kũrumia na kũhahũra timu cia KPL o nĩ thutha wa mwena ci kwambatĩrio ngathĩ rigi-inĩ nene ya KPL. Kisumu Allstars arĩa tene moĩkaine ta Paros FC mbere ya kuoywo nĩ County mararĩkirie marĩ namba 2 rigi-inĩ nene ya NSL, ngucanio ya mũico magĩtamũra wega Thika United na bao 7 hatarĩ. Kwa kweli manake tukianza ligi wale walikuwa wanajua hakuna mtu alikuwa anatarajia kwamba Kisumu Allstars itakuwa katika kuwania kikombe hiki cha NSL, na mpira wa NSL ni ugumu zaidi. Kuringana na anyiti itemi marauga imwana nini nĩcio cirateithĩrĩria Kisumu kwandĩkithia maumĩrĩra mega ona thengia moritũ ma ligi nene ya NSL. Wachezaji wetu wamepewa contract na serikali ya kaunti ya Kisumu. Sasa kila mmoja ni ameajiriwa, sasa anapata pesa yake kila mwisho wa mwezi. Alafu pia na allowance ile kidogo ambao tunapata ya klabu. Nĩguo kurehe ucindani munene ligi nene ya KPL, mũrũgamĩrĩri munene Nicholas Ochieng maugĩte atĩ nĩmekũgũra athaki matongoretio nĩ striker kuona ihinda rĩrĩ matirakoretwo na mũgwimi wa bao wa kwĩhokeka. Timu ambayo tutakuwa tunaangalia pengine kwa hiyo tumemaliza msimu kama tuko na goalkeepers wawili peke yake, tutakuwa na pale goalkeeper, defense moja wawili, kiungo cha kati itakuwa ni sawa, pengine mshambulizi wa 3 hivi na tutakuwa tuko sawa. Na vile kama kocha wa Harambee naweza mwambia pia jaribu aje katika jimbo la Kisumu pale, kuna vijana wengi wazuri sana. Manake kuna viungo tofauti kama under 23 zile, under 20 nini. KPL kimera kia mwaka wa 2018 2019 kirambĩrĩria mweri wa kanana mwaka ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV haro-inĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo.